misy zavatra tena mahavarinana amin'ity resaka adi-tany ity a. Tena be dia be mihitsy izao ny adi-tany amin'izao, au contraire ny zavatra tenen'ny Lilson ve izany be resaka sy manipoditra akondro fotsiny kosa hoe inona ny tena planao e. Tsy hitany voamasonao ve ireo olona eraky ny Facebook miady tany ireo? Zao ireo olona eno ty zavatra teneniko ty, eno tsara sokafo sofinareo izay mipetraka amin'ny tany mbola tsy vita titre sy borne nefa tamin'ny mpanjakana na tany public, tany domanial ny anarany. Rasoloha, enonareo tsara ty vidéo ty dia partagenareo max ty satria mety kan'le olona lain'olona tany ty le milaza hoe zay tompony zay efa nanajary teto hatramin'izao nefa tsy verifie zareo, tsy nataondrareo hatramin'ny farany le demande. Matetika zany nareo reny dia mipetraka amin'ny tany atao hoe domanial. Inona no atao hoe tany domanial? Natao hoe tany domanial dia tany mpanjakana. Tany mpanjakana io tsy forcément hoe tonga dia ho anareo automatiquement. Mety hoe nanana kadasitra nareo, nanana taratasy tamin'ny fokotany fahagola-tany nareo, pray vodin-drindrina rehetrarehetra na hitanareo mipetraka teo. Fa kanefany ireo toporo ihany tompoko sy ireo domaine nareo mahita n'io tany hoe tsy mivitainareo hatramin'ny farany, ireo rahatsoloha be, malhonnête be ireo. Tena zany tena nareo zany. Nahafantarako an'izany tany Anosy Belleville satria tany nahafantarako an'ity tany ity ny vidy tany ny belle-mère sorcière iny tamin'izay ex belle-mère sorcière. Bref, dia haiko manao an'io zavatra io tany domanial io, rakanareo le izy hoe tany domanial le anareo. Ohatran'izao le izy ho an'izay olona manana tany domanial rehetra, partagenareo max ty ahafahan'le olona mievite amin'le mitomany sy miady tany ato anatin'ity Facebook ty, ary atao vaingaikaingana le izy vao io foanareo manana possibilité mbola verika ihany mitopy posy ny domaine ihany no manana mahita ny tany rehetrarehetra Madagasikara ity mbola libre ty zao dia zareo ihany manao bizina le izy. Zavatra ny ainako zany zavatra zany tompoko, tsy mpanendrikendrika fa zavatra hitako zany tamin'ny 2008 tao Anosy Belleville. Record fedina tany teo Anosy Belleville raha tianareo fantatra, fa za fa fantatrareo fa za beloha be, za tsy manaiky an'izany mihitsy hatramin'ny farany marina ihany. Vitako ny tany le rafozam-baviko sorcière iny ipetrahany ao amin'izao fotoana izao tsy haiko moa zay problème-ny ihany amin'izao fa hoe lazainy fa misoratra aminah ho le tany. Moi je m'en fiche complètement na misoratra aminah na tsy misoratra aminah, tsy raha eky tsony fa efa ao mipetraka zao. Ataovy ihany nenareo soraty aminazy andro topos domaine tsy tadidiko tsony satria karakaran'izay fotsiny tamin'izaho tany, tsy raha eky an'izany. Bref, zao le izy tantaraiko anareo fomba karakarana tany domanial. Tsy haiko na efa niova lalàna na mbola izay foana. Voalohany indrindra, raha ohatra hitanareo fa nanajara n'io tany io nareo amam-polo taonany dia lasanareo manao demande d'acquisition. Demande d'acquisition zany le lalàna navoaka ny fitondrana teo aloha hoe afaka alainareo amin'izay le tany, alasanareo amin'izay le tany rehefa tonga ny fotoana ka tsy immatriculé le tany. Matriculé zany ohatrany hoe titré na borné na efa connu, efa reconnu par l'État amin'ny anaran'olon-kafa na amin'ny anarana zavatra hafa na société hafa. Ohatrany hoe misy tôbila zany dia manana immatriculation le tôbila, ohatr'izay. Lasanareo manao demande, misy étape fito le izy. Lasanareo manao demande d'acquisition any amin'ny domaine. Vita iny nareo mandohany sarany rehetrarehetra, mandohany zay droit rehetrarehetra. Vita iny deuxièmement midina ny topos domaine, midina ny domaine ny topo, manao descente izy mijery le tany hoe aiza le tany, aiza le misy an'le tany, ohatrany ahoana le tany, atapaka foana ve le tany, manontany manodidina izy ny atsimo sy ny avaratra, ny pray vodin-drindrina rehetra, ny ray fokotany rehetrarehetra hoe an'ity olona ity marina ve le tany, aiza firy kilomètre marina ville le tany, zao le tany. Anton'izay dia zao anamarinana fa nareo marina ny teo sy anamboarana ny vidin'ny tany mètre carré aminareo satria arakaraka ny toerana sy ny alavirana sy ny mideza sy sisa ny vidanana ny tany.
Fahatelo, manao ny asan'ny topo vita iny, manao arak'izay anarana zay topografia vita ataony daholo ny rehetrarehetra manao ny asany izy. Jereny amin'izay le izy hoe immatriculé ve le tany, zany hoe mbola tsy lasan'olona ve le tany, nefa ianao mipetraka teo foana fa jereny hoe mbola tsy lasan'olona ve le tany, mbola tsy zao ve le tany. Reo topos domaine reo fetsy be reo, tandremy tsara zay. Ary ireo na ny manodidinareo ihany koa mahafantatra hoe mbola tsy nanambola ny karakarana entre parenthèse de tortoreny amidimidiny ihany, midimidiny ihany de karakarainy zareo ihany. Sarotra be zay fa topos domaine ny tena mahavita an'izany zavatra toetra ratsy malhonnête be zany. Mila jeren'ny fanjakana koa zay. Donc bref, vita iny mikarakara izy raha tsy matriculé le tany de ameny retour nareo hoe oui, accepter ou refuser, ça dépend. De vita iny raha accepter arabasoa arabatsara, ok, ameny anareo ny mesure an-tany, ameny anareo ny droit an-tany, ameny anareo vidiny par mètre carré an-tany amin'ny fanjakana, de midina amin'izay lasa amin'izay mandeha manao any titre any amin'ny topo, de avy eo amin'izay manao ny borne. De menareo de misy droit aloha koa mametraka ny borne iny, de zareo ihany mametraka ny borne iny, ao amin'ny topo ihany mametraka ny borne iny. Fa ny amin'ny domaine nareo mikarakara an'le tany rehetrarehetra. Alohan'izay alohan'le topos domaine alohan'le titre sy borne de misy le hoe session en avanty. Ohatriny hoe manao le taratasy araka le niteniko teo, omenanareo an'izay vidin'le tany io de vidinareo aminy. Akoatrany le nividianako anazy tamin'le olona nanajary azy, satria le kako zany teto le olona nanajary azy tsy mbola navita titre borne anazy ny varotra tamina, de zany ho nikarakara. Fa nkanareo be de be mitomany eo reo, mety hoe nareo mihitsy nanajary de ataovy zay demande d'acquisition zay, ataovy zay étape zay. Asa manaiky fetsifetsen'olona. Misy raha matomanao page zay ato miresaka topos domaine sy resaka tany sy ny sisa io, arao izy fa tsy hitako le page fa resendra hitako de alefako lien, arao izy de mametra fanontaniana aminazy na MP-na amin'inona raha mamaly izy, de arao zavatra fa rehefa vao manambola de karakarao ny tany. Fa averiko ihany fa ny topos domaine ampiasan'ny topos domaine ihany malhonnête amin'io zavatra ady tany io. Tany anankiray amidiny zareo amin'ny efa olona 100,000. Zany mahatonga ny an-tany ao Madagasikara raha zany mpitondro zany tsy ataoko miala tonga de tsy affecté koa fa tonga de mivoaroka zany nenahy zany raha zany atao hoe mpitondro zany. Io tsisy resaka hoe ty manam-pahaizana na ty ingénieur na ty mivoaka doctorat na inona, fa io rehefa maivandoka tondra ny vola, tsy misy doctorat anao sy manam-pahaizana anao zany io vola io jereo amin'ny doctorat reny fotsiny. Reny ve fomba fiteny hoe ny kolokolo eny ambany an'ireny aloha mbola tsy izy reny fa le gros poisson ety ambony ety ihany no tena izy. Putain, rehefa mangalatra arikala an'ity de mangalatra ny anarany na vodi-panjaitra ray arany na ohatran'ny silakoa araka hoe halatra tsy anao, tsy propriétaire izy anao de mangalatra anao zay. Bon bref, zay momba ny tany iny raha leçon ampianary reo olona reo karakarao ny tany reo olona reo fa mijaly izy ary aza atao lafo be, fa mety zay possibilité zay ny tsy ananany de tsy voakarakara hatramin'ny farany le tany sady tsy titre borne. Ka ho anareo manana possibilité alefaso le anareo aingaikaingana. Ho anareo zay tsy nanajary aza malhonnête fa tany anotitra io, natao hoe tany anotitra ianao ihany no totoran'ny tany any ambanin'ny tany rehefa maty. Masafy zay ok, zareo ty vidéo ty raha ohatra mbola tsy ampy fanazavako ho anareo zay manana an'izay domaine zay de ataovy en commentaire fa nampanazavana. Tsy haiko fa tsy voly za mamoha amin'ny torimasony na hoe mamoha amin'ny fanginany ny ministry ny aménagement et territoire mon général Lilson de René, mialatsy aminao mon général voatonony matetika anao satria eran'ny Madagasikara de ty resaka tany ady tany no problème misy am'izao fotoagna zao. Donc iresaka momba iny zo atsika baka io koa, ary amin'ny faraparany agny moa koa misy fotoagna mety anagna fotoagna atsika misy volagna afatra nataony Zandilay sy teny président ny Assemblée nationale de Madagascar hoe zay ato amin'ny assemblée ny vatra ny fiaignan'ny Madagascar na ny vahoaka malagasy.
tokikely zany zazy igny fôtiny nampitokiky za le hoe zahay ato amin'ny assemblée zahay député valiko ely foanao aminany igny ary misy fagnontaniagna vitsivitsy apetrako aminao zandrilahy cité ny président de l'Assemblée nationale de Madagascar fa maromaro fagnontaniagna zay napetrako aminao tsy asianao valiny tsy asianao iny tsy haiko ino antony za koboka tsy tia lala anao koa tsy tia fata fa ninaka ny haiko anareo tsy solom-bava-bahoaka fa solon-tegna anareo ny tegna marina fa za solom-bava-bahoaka zahay solom-bava-bahoaka ary zahay miaradia amin'ny vahoaka donc raha jiaby zay zegny no andesiko amty matsagna ty ikoragnisitsika allo atombokotsika amy resaka tany monsieur Lilisson apodiko ndraiky monsieur Lilisson lionao sa tsy lionao le ministère tantagninao zegny fa tsy question ampitanareo aminazy zegny mon général Lilisson lionao ve le ministère sa tsy lionao voafenao ve le ministère sa tsy voafenao zegny question araiky voalohany faharoe monsieur Lilisson ministre ny aménagement et territoire anao matetiky za teto monsieur le ministre Lilisson aza atao kobaka ambava amy réseaux sociaux na amy radio le raha zegny ne problème ty gouvernement andesin'ny premier ministre ty kobaka ambavany be fa ny action tsisy ny réaction tsisy ny raha angatany vahoaka ny raha ambesany vahoaka aminareo amy gouvernement ty ndraiky aminareo député tsisy ary tsy tanterahanareo mba azave aminay kony ino antony ary magnino anareo magnano kobaka ambava afa io resaka kobaka ambava vandivandy promesse vibron io nagnatsoagna rajoela sy ny forongony teo tagnatin'ny fola raiky amby taogno tagnatin'ny 5 taogno tagnatin'ny 7 taogno nitondrasany risasany teo fa magnino niany mbola mipodinareo le raha tsy tandrignesanareo le alahelo-mbahoaka le etahetam-bahoaka le raha tadiavin'ny vahoaka ino ny raha misy monsieur Lilisson anao tsy vahiny aboko anao tsy te arano wala anao tsy azo lahy zay baka mpanakanto baka aminay atsimo agny o misy ny tsy vahiny baka Fianaratsoa o misy ny te arano ary o ny misy magneva o ny misy ritirike anao tsy vahiny le mpanakanto baka Fianaratsoa monsieur le ministre Lilisson aménagement de territoire andraikitrinao fa magnino moa tsy tandrignesanareo le vahoaka zalahy miambigny ho isy fatin'olo maro resaka tany zay vao hoe hitsangagna anareo docteur après la mort atsika toujours karaha zegny fo toujours atsika tafara voatetry fa maromaro olo mitretre olo mitabataba mikikika miafatrafatra ty resaka tany ty monsieur Lilisson fa ino tsy aresinareo andraikitra ny zava-dehibe tegna tadiavin'ny vahoaka aminao monsieur le ministre mon général Lilisson le RFT fa magnino tsy asianao resaka le RFT ary io RFT io enao fa io ny mpagna-korontagna aveny korontagna resaka tany fa tsy hoe ka tany domanialy tany mpanjakagna o alafony tsy agny aneny tegna tadiavin'ny vahoaka monsieur le ministre aménagement de territoire fa ty resaka RFT apitraza lahy sanareo mbola tiangala amory karaha nataondreo taloha regny leranareo fa vintsiny amizay fa azonareo zay tany tianareo alaigna anareo bako mibarakay avy koa hafa magnano la même chose non asa atao karaha zegny ray aman-dreny anao apetrako place ama ray aman-dreny anao ex maramila za en tant que anao général ajeko mba zahava le vahoaka fa aza finaritra ivolagna amy radio télévision
ivolagna amy réseaux sociaux amy gazety hoe ka zegny non fa firy vahoaka maty amy resaka ady tany a Madagasikara. Fa ino tsy agnanaovanareo le raha correctement, monsieur le ministre? Lovan'olo io taratasy miboaka bakagny atanine fanagnan'olo ary tsy le hoe ke andrasana faobe tiako nino karatany tsy agny le la loi apitra amezareo député ao. Areto zany volagna amaly za baka eo le volagna zandrilako sy teny hoe zay député vahatra miasa ho an'ny vahoaka. Tsy miasa ho an'ny vahoaka député, mavandy. Aza mavandy anareo zalahy. Taranaka regny lainga daholo anareo jiaby navy io. Azovy ny tarimindra Jojo, azovy ny tarimindra Jona Mampiany, azovy ny tarimindra Valy. Taranaka anareo jiaby regny. On dadanareo, on tontonareo, on zamanareo, zokinareo, zandrinareo. Les trois rats. Valavaka djoy totozy. Tsisy rapari. Le resaka tany volaniko eto. Ambesa misy fatin'olo basy. Zipaka raha fa mazatra anareo ni. Tagnatin'ny 23-24 ans resaka tany io ambesanareo misy fatin'olo. Eraka Madagasikara fa io fo. Anao ka zany vola monsieur le ministre aménagement territoire Lilson tsy marigny zegny fa magnitsy asianareo fotony le vahoaka zalahy. Tsy resaka andafitany domanial alafo 5 ariary tsy haiko 20 ariary. On s'en fout. Fa ataova le raha correct. RFT raha ambesan'ny vahoaka amin'io. Raha fationy izy hoe nadosonareo boko hanampody zo ino tsy hanampodiananareo izy. Zegny le problemenareo gouvernement fandimby. Ataonareo lelon-jaza ny fiagnam-bahoaka. Totrofinareo, ajorikinareo, totrofinareo, ajorikinareo. Aza atao karaha zegny fiagnam-bahoaka. Azafady. Za tsy mahay anareo asa zana-bahoaka, asa tsy zana-bahoaka. Fa reo vahoaka reo navianareo am place eo. Ireo vahoaka reo nagnapetraka anareo am place eo. Fa manino niany vahoaka ataonareo karaha io? Lera vintsiny bontsina anareo loso. Dia aloha koa hafa magnaraka koa vintsiny bontsina. Fa karaha io atsika tagnatin'ny 66 ans. Azafady. Olo be ajaigna anareo. Fa le aja koa fa tsy tianareo. Miala basy baka zay tsy magnaja anareo. Mitebiteby ny vahoaka tsy mandandreo manaly amin'ny fanagnandreo, amin'ny aregnandreo, amin'ny lovandreo, amin'ny zanaka manjafondreo. Nefa nareo mileba mitety Madagasikara, agnano karaha le zalahy reky navy aminay aty le pain sec. Andeha agnano karaha Ravaly le pain sec koa. Lany clé a Madagasikara agny keny nepitandafy aty. Aza atao karaha zegny le raha azafady zalahy. Bonjour Fatima. Matetiky za teto ny volagnanao monsieur le ministre. Apitainareo aminazy volagna aty. Izy ane mitandregny, eko izy mitandregny. Fa apitaiminareo aminazy volagna aty. Fa volagna aty tsy hainy. Za tsy mahay volagna tsy mikoafy. Za mahay volagna sakalava. Za koa mahay volagna tsy mikoafy. Monsieur Lilson, nataoko donc volagna tsy mikoafy. Atsika amizay mbo niady koragna. Fa azariagna jery zalahy. Mba raha tadiavin'ny vahoaka, action tadiavin'ny vahoaka aminareo, zegny. Le RFT ndraiky le lagna correctement. Ataova noir sur blanc, papier A4 le lalagna. Fa azo atao kobaka ambava amin'ny radio, amin'ny télévision, amin'ny gazety, amin'ny réseaux sociaux. Za tsy eniky nahita fanjakagna dans le monde entier, mipalapala amin'ny réseaux sociaux, koa tsy gouvernement nareo ndraiky député nareo. Olo nino loatra nareo?
anareo boko nagnasary ny vola fa azeny rotako azeny grève iny grève nataonareo teo ihany teo ke eto azaveko raha mandalo na nivolaniko aminao matetiky teto raha ty monsieur Lison ty resaka nitsinjoriaka androkaroka Ambaribe ty agnatin'ny fokotany Dar es Salaam ireto fokon'olo reto fa des années nipetraka teo tsisy tany ny Asanaly zegny tsy nitondra tany baka tsy haiko Pakistan tsy haiko Afghanistan tsy haiko ta Bombay ta ia tsisy karany na vaza na sinoa na ino nitondra tany na avy amin'ny tany re za na avy andafy za tsy nitondra tany baka aminay Maridoka ao Mantaly ao Ambaribe ka navetika ty tany nandesiko baka tany zay ataoko tanàna fa mivola aminareo Asanaly tsisy tany a Madagasikara fa ino raha misy izo azaveko amitsika vahoaka nomoaly fa nisy fotoagna za teto ny koragna mikasiky le zalahy ty Akamo Olivier ty mitorogno manambola boko ingahy ary nagnano menasy vahoaka ny tsinjoriaka androkaroka izy za teto ny vola mbo avy vokaly volaniko mbola agnatin'ny magnano montage za vita montage alefako eto amy levonaka eto le hoe menasy vola tsisy fagnajagna nataony Akamo Olivier ndraiky chef secteur zafy amin'ny faritry androkaroka fokotanin'ny Dar es Salaam nomoaly ro just tagny ziska sary aboaka koa baka io justa tsinjoriaka ro Akamo Olivier chef secteur zafy androkaroka fokotanin'ny Dar es Salaam Mbaribe piasan'ny topo ndraiky domaine aroe agnaranareo haiko fa za tsy nkagnonogny agnaranareo my domaine ndraiky topo tariny moaly ro fa publier koa sarinareo niaraka tamin'reto mafy ampandafitany Ambaribe reto ina nataondreo nitondra olony topo ro parce que fa voaefa ny Olivier Akamo na Akamo Olivier Pesos nandeha tary ro ny menasy ary ny kaiky ady tamy vahoaka tompiny tany za teto fa nagnaboaka monsieur Lison efa nipublieko fa tany io tany bahoaka ary fa nazahoany vahoaka taratasy misy tany mbola nangatany vahoaka mbola nazahoany vahoaka taratasy mazava ara-panjakagna hoe place andegnanaovagna marché na bazar de halal zany hoe ny raha vonegna amin'ny alalan'ny bisimilahy mbola agnatin'ny mitady sponsor ny fagnampiagna ananganana i bazar io reto fokon'olo reto atsinjoriaka monsieur le ministre Lison io ne volaniko aminareo gouvernement reto ministre vandivandy reto anareo koa nde amin'ny Ambaribe agny anareo kaza mivolaka navy zay amy titre amy gouvernement anareo koa nde agnano fety andihina tony loko tony makamba tony gambasy langosty drakatra ataova denareo personnel fa nareo kaza nde mamoromoro olo nde agnano zegny hoe zegny ny action taonareo ene jiaby tsinjaka anareo avy amin'ny Ambaribe anareo tsy navy andiza vahoaka anareo koa navy andiza vahoaka ny Ambaribe fa ela zay to ny résoudre nareo problème ministre ny tourisme zegny ambilaniko aigny ary izy ao maheky bontana fo ny resaka za momba ny place propriété privée io tsisy araiky aminareo masaky mivolagna azo indrindra fa nareo amin'ny assemblée azo avy aminareo député ao tsy nandeha andafy mbotodika amin'ny
Zandry la cité za fa izy mivolagna fa izy miasa ho an'ny vahoaka ny député de Madagascar, tsy miasa ho an'ny vahoaka nareo fazamavany. Mihina volam-bahoaka anao. Iny raha misy reo nafitariny moaly bataillon araiky. Ary hoe mpiasan'ny topo ndraiky domaine Ambaribe ingahy Akam Olivier, ingahy secteur chef secteur Androkaroka Tsinjoriaka Fokontany Dar es Salaam ndraiky vice président président Fokontany. Anareo zio ve monsieur Akam Olivier anao mabado sanao tegna akamo hoe kamo zegny agnaranao. Tany domenialy zay tsy azonao vangaigny ary tsy azonao alaigny. Ary managna taratasy fokon'olona. Io place mila lenao io namezan'ny fanjakagna vahoakan'ny Tsinjoriaka agnanaovagna bazary ny Arlaly Akamo Olivier foagna tsisy jery ty. De iny koa ry zareo baka ato amin'ny domaine sy ny topo parce que fa voapedy pesosy ny Akamo Olivier nandeha nomaly ary andeha i mesure letany andeha miagna Akamo Olivier. Oh! Lalagna voanao ndre misy vola. Volanao tsy milevy miaraka aminao. Tsendriky nisy olo mpanambola ny levy ndraiky fanagnana azy. Koa nisy donc Michael Jackson voalohany. Talohan'ny Michael Jackson nisy natao hoe ry Hallyday Johnny, ry Elvis Presley mpanakarena re plus qu'anao tsy nilevy ndraiky vola. Aboko volanareo ne volany haramo e. Volanareo anareo miefoefo Madagasikara oh misy vola oh milliardaire. Volany haramo volanareo. Vola maloto agnaran'iziny. Mahitsy sakinareo petraka Madagasikara volanareo. Fa petraka nareo ety ivelany vola maloto. Ke izy koa reo fanavitary. Nagnano vavabe i chef secteur zafy. Kanjo iny to raha marsany. Kaiky pisandoko le zalaty amin'ny alalan'ny tampon ny Fokontany. Mendriky gadregna zegny. Chef secteur misandoko tampon ny Fokontany. Andavoasan'ny tany eraka tiaka ny Dar es Salaam Fokontany. Agnatin'izay io Tsinjoriaka io. Ino ma droit ny chef secteur mandavitany. Mambaranareo zakony. Anareo nianatra lalagna. Anareo amin'ny domaine ve. Nanagna fahefagna ary managna fahefagna ve ny chef secteur andafitany. Tsy vitany tany fa tany domenialy. Tsisy jery olo jiaby amin'ny tanàna io za aminareo. Ary zay mivolaniko aminareo hoe empaka kajo ny volagna anareo Ambaribe fotony le firesakina tsisy aminareo. Normal anareo diadiavin'olo angirian'olo atapon-doha hamanian'olo ambavanareo. Lalagna misy ambarany anareo tsy jerenareo vahoaka. Aboko amizay voadoiky anareo ngoing. Tsisy droit chef secteur mandafitany sans présence et sans vue ni président Fokontany. Ary surtout tany domenialy zegny tokony préfecture ndraiky domaine tompony zegny. Ary agnatin' zegny la mairie. Fa tsy sefo montrikary secteur mba asanao anao monsieur Bevavy. Zany ve ministre Lilson aménagement territoire. De manginy tsy milao teny tsy milao pava anareo. Menace de mort nataondreo vahoaka. Jusqu'à procureur ny Madagascar amin'ny Ambaribe lotoviny zany Akamo Olivier hoe anareo koa sako samborigna anareo samboriko nde procureur tsy mivolagna za eto
za mamoty fanjakana Nambario be ty volagna nataony Ndiaye Akamo Olivier. Ino ampiasanareo amizegny nino? Azafady nagnano nataony ry Razozo ry Ravatomanga voe masiaka andreo le honte. Zo koa avy koa Akamo Olivier. Non mais stop io raha volaniko aminareo vahoaka Nambario be mitambara anareo mitsangana mifoazy. Za le commence mitokika anareo za ava zay jiaby commence mitokika anareo Nambario be fotony nareo gogo. Arety za mitodika aminao procureur Nambario be oaka anao tsy raitsy kombakomba. Zao magnara aeziko anao boka tata procureur Nambario be tata oaka anao tsy raitsy kombakomba amy resaka fandavosana tany indrindra amy raha ataony Akamo Olivier ty. Anareo amy tribunal ao zegny mbo avy za ikonkognotranonareo misy dossier maro aminaka eto. Anareo jiaby rango amy président tribunal procureur juge mbo avy za ikonkognotranonareo fa za misy raha ela ambesa za tsy mitsitsy volaniko. Menasy nataondreo ny moaly de hangigny ve nareo amy tribunal amizegny de agnamia marigny olo menasy vahoaka amy tany mbahoaka. Non mais c'est bon. Anareo koa fa tsy hagnano asanareo miala aminay ao zay koa tsy force nareo na avy teo hoe ambarane piso anareo nefa anareo jabady andemono zay miala ao. Aleo tandrignesatsika raha nandalo ny moaly tatsinjoriaka nataony Olivier Akamo na Akamo Olivier chef secteur tsinjoriaka androkaroka ambony Zafy vice président ni Fokotaniny Dar es Salaam plus reto laroe za tsy indrina gn'agnaranareo fa za mbola misy dossier nareo laroe reto tsy akareko fa sarinareo ndraiky aboakako baka io après lève reto laroe piasany topo ndraiky domaine araiky Borzany araiky tsy haiko na Betsinio na Betsinino na Betsinino fa accent nazy iny volagna izy tsy zany kavaritra fa za ndraiky tsy inkanonona agnarananao madame vo casquette zay no vo short bobo mady zay. Aleo tandrignesatsika volagna ny moaly. Kara io ambola feky izy io fa zegny zay raha suivant amizay fa mandefa convocation jiaby amin'ny zay olo présent eto fokondaty ya fokotany boka tavia zay zay volankonao may fokotany tamisy zay eto boka angalanay topo tsara eto zay fa misy estana tany tany zay zay ma anao mizay ma Dar es Salaam za tsy makabary za zany zone président Lili izy nangirika za nandeha nanaty ndoro mandeha nyany zo io zay natao za taratara ina somary mafampana io bakaka za manjary any za ndoro mandeha managny za tuna veto kuna nandeha nanaty ya idizana nangirika anao zany nandeha anao juin nazy ok zava zay no izy ny volana manjay lasa tsy inonareo zany fa mary raha volagno fa ataonakazy za ataonao sotana anazy izy koa fa tsy afaka za riany mandeha za mandeha problème ny difo kazavagny aminaka problème nazy fa izy fanangirika za raha regninao ty anao misody zay moa za megnatsigny président satria ino zay koa fa miasa azy koa fa mbady alors calme anao sy mila miraha tono kakano avarinay ao mala sana
Aí mas é só sinal todo. Itu yang punya. Ya, ya punya apa lagi? Langsung tangan ini. Ano ya, kayo yung kakuminin. Nichi. Zile madame. Zile madame. Sila sinatang ko kasi. Bicara como? Ya, di ko lisansi yung punya. Pagkandiyan na na-offer ito. Di rustica. Kawar. Ero come stare a tassa andes na rohan. Bem. Bem, aí já lhe falam ni não vai me pesar. Aí já lhe falam ni não deve me slala na tu. Jera mana siat como na ruana de flow is mana siat. Já faz aqui já final eu comprei. Não tem nem que chegar. Ela corristia. Apa sih yang kurang anda? Makara polis tara yang kurang anda. Tara avião. Para apa kecilnya? Kecilnya. Ada lagi. Kalau tara-tara kurang anak kali ini. Dia tara-tara ya. Havia bas me adam na kan. Halo. Para kung Tamare. kung matapiyad doon. Pareno. Kung matapiyad doon no. Pareno. Bas magwe. Pareno. Parin ze ano bunetsiyad. Yun. Saan siya tan na rosa? Ano masaya tan niliktan niya. Ano ko ba ni dichat? Si war bakam na ano niya tamli. Ano niya tam na ka sa titsna zor bakam na ka ano ni ko. Sa tisa fight faila. Ano samban boy ito. Mir na fa. Za fight ang lokara papa fir. Ano pala boy ito. Ano? Ano zor to autorizasyon no ya. Ayan po. Akin no kemisi. Wala. Inom ze. Inom ze. Dami ko misto siya ang kanina. Alo ka magmuz amaret ka man de procureur. Ano ka magmuz? Ismail Amari. Alo, imis kinikas kara fazendo procureur. Alo, tska, namare. Ano ba ka sa mavuzo? Ni no ano ka? Ano ba ka chika? Ano ba ka chika? Ano ba ka chika? Inoma to minyan. Zip karang tanya kono. Inoma to minyan. Ba. Zip karang tanya. Inakawa no rin ni. Aya. To minyan. Dominai. To minyan ekali ni. Kanta. Anong zaman dapat isang? Tem toppen ba kaya dafis? Iman na pila na fintarivo. Zip stoppen. Kan dominay da fanga kan. Chirivis lang gat. Iba kamzo. Nandat ka tam no kasi nagar ka tam fanjatan. Mo? Kapela. Nagtam na Ano ba sa mga dito ba mga pagkatana? Nagar ka tam na alas sa dalawa. Sinagat ka tam na kapag ba yi fi na. Alo, rabe ko sa nakambano na kumasa. Kaya lang siya sa puno. Sisa sam na Kaya lang kan. Oh. Ito no ga tan sila. Film ba pilayo mo tam din film pilayo. Pilake. Papare non vula ano mila ano siade ano yu yad. Saya zula pa. Nino pa nino at zumba wo ati zulu re. Nino re. Ano man gaba. Ano man Gaba tanul sa sinit na sa bekta borang tong bodwan se. Za sinit kam nari. Si dirap zeng. nagawa mo pa na paano. Ano ko na yan na Tano, sutra fu. At ka man dan fanzatana rin. Ox ka mga zaba.
procureur maheny mary zegny fo procureur manapaka raha jiaby zegny fo ataonaninao raha atatasy maninao zegny fo ino ma idiran'ny procureur resaka avy tany akamo Olivier ataoko bado anao dondrogno ataoko dondrogno anao tsy haiko eka agnabony dondrogno tsy haiko inambany agnabony bado anao mila midoto procureur fotony anao mila andeha gnefa procureur aza mitovy tata procureur anay anao azatra magnefa couloir akamo Olivier ny fenao olony domaine ndero tsisy raha endro eto za tsy volana borzany jiaby mba mivoleza anareo borzany io fefen'olo vola amy raha tsy hainareo procureur c'est pas un juge sarotry mikoragna amin'olo bado akamo Olivier anao bado frère io tsisy idiran'ny procureur parce que mila andoto procureur mila andeha gnefa procureur vava nataonao akamo Olivier alors retandry an-dagnitry ny menacenao vahoakana tsinjoriaka ko mbola mbariny be eto fo za mamody vola vava mamody vava amy vola fanjakagna nambariny be ataovatsika amza vava nataonao zegny akamo Olivier ataovatsika amza ary eto raha miambigna anareo amy tribunal resaka tany tsinjoriaka io ataovanareo mitosy vahoakany vahoakany tsinjoriaka ho za zoko be volagna zegny eto ary eto anareo ministère-ny aménagement territoire koa tsy andraindraikitry nareo onjonoko apetraka nareo fetriny tany fa misy taratasy mazava 2 fois vahoakany tsinjoriaka nandresy tamy tribunal hoe tanyny vahoaka io tany fa misy taratasy mazava ny publier koa raha zegny hoe nazahoagna faefagna ara-panjakagna baka an-tampony vahoakany tsinjoriaka magnano bazary ny alala fa magnino niany chef secteur motraka zafy porty mandeha mandafy tany tsinonany tany domanial ho miary zonaka zonao miary tany domanial io matany babanao sady dadilahinao besta antsoroko azafady ry vahoakany tsinjoriaka mitsangana anareo miresa ina avy baka le fitsaram-bahoaka anareo fanjakagna koa fa tsy hitsanga taratasy fa mazava ny publieko teto hoe tany-bahoaka io fanagnam-bahoaka io ary fanjakagna mihitsy nagnamea hoe io tany-bahoaka fa ino dia chef secteur magna tampon vandy en plus tampon mpanjakagna angalarinao ataonao fandafosagna tany eraka iakany fokotany Dar-Salama ino tsy gadranareo karaha regny ry fanjakagna fotony tsy kombakomba raiky aminareo fa ino droit nagnany chef secteur amy resaka tampon pokotany asa lotovinareo procureur akamo Olivier anao mpitratsara aiko aminao fa ohatsy sisy tany babanao ala reninao lafa miny akamo zegny aiko boko mahay za fa tsy anao niany andeha imenasy vahoakany tsinjoriaka atsika fampitany ary zegny aveko mivolagna aminao ministre ny aménagement territoire monsieur Lilisson tsoko no ambadika agny andeha mezany akamo Olivier Pesosque vahoaka managna ny marigny taratasy fanoara sur blanc andeha agnandroasanareo vahoaka atsika zala tsika tsy fagnaraky io eky iseny ady
tarita mazongata ry tsy haiko izy 73 tsy haiko 74 tsy haiko 75 betsy repaka ndraiky silamo fa andran'io avy koa adiny tsy mety ndraiky sakalava ameza fahamarinana vahoaka fa manana taratasy mazava o tsisy tanin'ny Asanaly o tsisy tanin'ny Zafy chef secteur nandrokaroka mampiasa tampon mpanjakana sandoko midriky gadrena nikaiky zay président Fokotany Dar es Salaam Edy zany kaiky Edy nagnontaniako izy ary mbola nasaiko nikaiky vahoakany tsinjoriako hoe tandrignasanareo volagna Edy est-ce que Edy nagniraka ty chef secteur vandivandy izafy ty nandeha niaraka amin'ny akamo Olivier ndraiky ro topo domaine amy resaka tany nambarany Edy za tsendriky nisy olo niraiko ary za volagny Edy miboa eto tondrasa preuve eto izy fa za tsendriky nandafy tany fa reto vice président naka ndraiky chef secteur Zafy ty izy ny tegna mpandafy tany ato amin'ny faty Fokotany Dar es Salaam vavany Edy izy tompony zegny aloha tandrignasatsika za mba nanareo ndefitra aminareo za fa mivolagna za tsy mikoragna ko tsy document complet na izy vidéo na izy document noir sur blanc na izy vocal tandrignesatsika tsara fagnazavagna andesin'ny président Fokotany Dar es Salaam zay mame androkaroka sy mifirongony mahazo tsinjoriaka fa izy kaza lotovinao Zafy izy kaza lotovinao vice président Fokotany fa anareo miraitsy kombakomba parce que pindeningay akamo Olivier Pesos anareo mandafy ratsy falafa iaratsika mitandregny président Fokotany Dar es Salaam Edy misy olona lefa anao taty niany za tsisy olona lefa sy ako président aza hoe vice président anao ampasindava iaraka eliely ya igny no regny baka diolaka regny ane matetiky regny za mivolagna zegny matetiky za tsy avy eo regny ny kaingô na Asanaly any misy mano karaha zegny za tsy courant karaha io koa tany lehibe ngolo za tsy courant any amin'ny avion ro mikaiky na misy raha be karaha zegny fandatsy za ikaiky ro amin'ny tany rehefa andeha andrato ka ero fa izay nandeha fa izy manafy volagninao igny edy nivolagna hoe fa Edy nandeha fa zaho izy roka tsy zoro zegny fialagnako zegny ambarako anareo hoe ohatriny nagnano ny million jiaby io ane izy foana nagnano io fa pisy zana raiky izy fo nagnano izy izy fogna ohatra nagnano raha karaha ary io matetiky agnaratsian'olo zany zio de hoe izy afakafaka izy hoe manana tamponnage personnel za tegna misakina izy ataonao hoe sabotage mbola hoity za afaka zeny tany afy na mariny zegny na tsy mariny izy tagny zegny de aveo za mikoragna amy hoe nanakory avy any domaine tagny izy taty izy zay nisy vahoaka naronaro tato niatriky raha nataondro tato agnisan'ny tafidiky malomalo be zay satria ro nitoro mariny nitoro roger reo tamy raha ty fa tsy mazava aminay volagna za iketsinareo zegny fa zay tany vidin'olo de manjary ohatrana amin'ny éducation ty ok basia damareny alo pays préfère avoise d'enseignement eka ok merci hein misy olona lefa anao taty niany za tsisy olona lefa sy ako président aza hoe vice président anao ampasindava iaraka eliely ya igny no regny baka diolaka regny ane matetiky regny za mivolagna zegny matetiky za tsy avy eo regny ny kaingô na Asanaly any misy mano karaha zegny za tsy courant karaha io koa tany lehibe ngolo
Eka. Za tsy korona agny amin'ny avenko rô mikaiky na misy raha be karaha zegny. Ia. Fa za ikaiky rô mitany rehefa andeha an-draha to. Ka ero fa izay nandeha fa izy manafo volagninao io edy nivolagna hoe fa di nandefa zaho izy. Rô fa tsy zo zegny fialanako. Zegny ambarakanareo hoe ohatriny nagnano 1 million jiaby io ane izy foana nagnano io fa tsisy zana raiky. Izy fo nagnano izy. Ya izy fo ohatriny nagnano raha karaha. Ary io matetika agnarahan'olo zany zio dia hoe izy afakafaka izy hoe manana tamponnage personnel. Za tena misakina izy ataondreo hoe sabotage. Eka. Ya mbola hoy za afaka zegny mitaniafy na mariny zegny na tsy mariny izy tagny zegny. Dia aveo za mitana hoe nanakony avy domaine tagny taty izy. Ya zay nisy vahoaka naronaro tato niatriky raha nataondreo tato agnisan'ny tafidy malomalo be zay satria rô nitoro mariny nitoro rô zereo tamin'ny raha ty fa tsy mazava mevona. Ok. Za iketsinareo zegny fa zay tany vitin'olo dia manjary mahatrevana amin'ny éducation ty. Ok basi. Damarena rô pays prépare voile d'enseignement. Eka. Ok merci hein. Isorako Zandrila Edy président Fokontany mamehy Dar es Salaam sy magnodidigny namaly kaikinay io. Mazava koragno. Rango za teo nivolagna taloha teo hoe nanjakanjakandry ra Jojo ra Vatomanga ry Leongy fandravagna tany jiaby nagnodidigny Dar es Salaam agnatin'ny Fokontany io baka amty vice président Fokontany Dar es Salaam miaraka chef secteur azafy jusqu'à tampon Fokontany personnel ndro ndraiky ny biagné lalagna taie eto za mitodika aminareo président du tribunal juge monsieur le procureur anao le tovondro ary eto za fa nivolagna tamy resaka tetikala nataony olo niasanaly rojozara sy ny na nietikala atao sefo ny mpambolo izy ho sefo Fokontany Edito agnatiny affaire maloto jiaby ataony niasanaly ndraiky Léon navy koa zio akamo Olivier tampon panjakagna angalarina rosa la zegny koa tsy mila tribunal tampon panjakagna zegny tsy fangalarana nde zay fo fa mampigadra anareo tsy mila tribunal mazava ho azy zegny aneny volaniko teto Rangoel reto CLB vice président local ny Fokontany reto ny tegna mandoto tanàna Ambaribe niboaka ny marina ela ny volagnako raha zegny teto ny volagna anareo tamin'ny eau et forêt za tetikala natao Ndriasanaly nandrobokala to nataonareo fa vahoaka nanetikala non mais nazava volagna président Fokontany Edy igny hoe ireto chef secteur sy vice président Fokontany Dar es Salaam reto no tsy kombakomba miaraka amin'ny Ndriasanaly Olivier Akam ary Leong boka ny mary alo piakariny rara alo iboaka ny mariny ke eto monsieur le procureur za tsy nehanao nanjary juge za tsy nehanao nanjary ministre ny aménagement territoire ke affaire ny tany atrekindreo aminao za tsy me hoe nisy enveloppe nataony Akamo Olivier anao za tsisy fa tandrema tata procureur any Ambaribe za fa nivolagna maromaro dossier nagnako aminareo amin'ny tribunal fa za tsy nikidy anareo fa za misy raha raiky ambaisako vocal zay misy vocal zay mbesako amin'ireo olo aby reo agny fa le jour vocal io azoko baka aminareo amin'ny tribunal n'Ambaribe nareo fantaza ary zay tsy mampivolagna za resaka tribunal io
Ary zegny raha volaniko faniry soa isan'andro. Misy madame le ministre faniry soa. Koa fa tsy sakinao andravagna zay Ambaribe amin'ny tribunal ao, ambara zay vahoaka eneny ataone. Fa ela zany ambaranao faniry soa, atsoa juge io. Tsy jirenao tsy rarahinao, fotony miaraka mihinana ro jiaby fetriny. Mamany magnano ataony Antananarivo amin'ny tribunaly, zanakan'olona alefanao aminay Ambaribe agny, andemon'izay vahoaka ny Ambaribe fa ny baribary, anao tsisy vola faniry soa. Zafady, za tsisy pitié aminao, anao tsy avako, boko anao tsy valy taolagna ndraiky za. Fa vahoaka ny Ambaribe ka azo ataonareo arabika mitrotro kokofa. Ro io tsy faniky ahantogno nareo isan'andro. Zegny ny raha misy ry vahoaka. Ny vice-président ny Fokotany Dar Salama magnano taratasy sandoko sans présence ny président Fokotany monsieur Edy. Miboaka ny marigny. Bravo. Miambigna anareo za. Ary io vocal io fa nalefako agnabo agny. Président ny volagna fa heneo izy président PRRM. Ny mpagnano kolikoly sy ny mpandravatany fa ho avy aminareo kazatatrako. Basy vocal io fa nampangeko agny. Eto atsika amizanareo. Menace de mort nataonareo vahoaka. Vava nataonao Olivier hoe kombola zafo eto Ambaribe za mamody vavany fanjakagna. Hitatsika eto. Anao amody varavarany 1855 sa anao amody vavany fanjakagna ny Ambaribe. Apartanareo live ty horetany rendagnitra. Fotony miala vaza misolo vaza amin'ny Ambaribe ao. Miala Léon navy akamy Olivier. Oka tsika fagnaja. Oka tsika ifagnaja.